Ya reka mbaye ikaze mwe mukurikirana inkuru n'ibiganiro bitandukanye bica hano kuri Bwiza TV. Ndizera yuko mukomeje kugenda mumera neza mu bice bitandukanye hirya no hino bitandukanye. Reka mbabwire yuko tugiye kugaruka ku makuru, na makuru aba agezweho aka kanya. Inkuru tugiye kugarukaho ni inkuru igaruka ku muryango wa Paul Rusesabagina. Uyu mugabo murabizi mu minsi yashize yarakatiwe n'inkiko mu Rwanda, aho yari ayoboye umutwe wa FLN ndetse na MRCD. Akari umwe mu mutwe wagize uruhare mu bikorwa bitandukanye byo guhungabanya umutekano hano mu Rwanda. Icyo ngiye kugarukaho ni iki: uyu muryango wa Paul Rusesabagina wakiriwe muri White House. Ni inkuru yanditswe na Bageze.com. Ndibuze nanone kugaruka ku yindi nkuru ivuga kuri uyu muryango, aho bafashe icyemezo cyo kurega Perezida Kagame ndetse n'abandi. Akaba izi nkuru zombi ndaje nzihuze ndetse n'andi makuru yandi. Reka duhere ku munsi w'ejo, aho umuryango wa Paul Rusesabagina wakiriwe muri White House. Umuryango wa Paul Rusesabagina ufungiwe mu Rwanda kubera ibyaha by'iterabwoba yahamijwe watangaje ko wakiriwe mu ngoro ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA, the White House. Karine Kanimba uri mu bakobwa ba Rusesabagina kuri uyu wa 3 Gicurasi 2022 yashyize kuri Twitter amafoto atatu amugaragaza ari kumwe na Anaïs Rusesabagina hamwe n'umubyeyi wabo Tatiana Rusesabagina hamwe n'umunyamategeko Ryan Fahi, bose baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bari imbere ya White House. Karine kuri yashyizeho ubutumwa bugira buti: mwakoze kutwakira kuri White House uyu munsi kugira ngo dukorere ubuvugizi Papa Paul Rusesabagina akurwe mu gifungo kidakwiye mu Rwanda. Gusa ntabwo Karine uwo mu muryango we cyangwa uwo ari wese wifatanyije nabo mu bukangurambaga busabira Rusesabagina gufungurwa batangaje cyangwa ngo bagaragaze uwabakiriye kuri ibi biro. Bageze kuri White House nyuma yaho batangarije ko bagiye kurega kugeza mu rukiko rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwe mu bayobozi bakomeye mu Rwanda bashinja kugira uruhare mu cyo bita ishimutwa rya Rusesabagina. Leta yo ivuga ko ritabayeho. Iki kirego gifite agaciro ka miliyoni 400 z'amadolari ya Amerika. Akaba hari inkuru yari yabanje kwandikwa na Bageze.com. Ni inkuru yari ifite umutwe ugira uti: umuryango wabo kwa Paul Rusesabagina bareze abarimo Perezida Kagame muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifuza indishyi ya miliyari 400. Akaba iyi nkuru yaragiraga iti: umuryango wa Paul Rusesabagina ufungiye hano mu Rwanda watangaje ko watanze ikirego cya miliyoni 400 z'amadolari. No kuvuga ngo ni abarirwa muri miliyari 400 z'amafaranga y'amanyarwanda mu nkiko zo muri Amerika, avuga ko uyu mugabo yashimuswe n'u Rwanda akanakorerwa iyicarubozo. Urukiko rw'ubujurire mu Rwanda ku itariki ya 4 Mata rwashimangiye igifungo cy'imyaka 25 Rusesabagina yari yarakatiwe muri Nzeri umwaka 2021 n'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukirana imipaka nyuma yo kumuhamya ibyaha by'iterabwoba n'ibyaha bifitanye isano n'ibitera inyeshyamba z'umutwe wa FLN w'impuzamashyaka MRCD. Rusesabagina yari abereye umuyobozi zagabye mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe ndetse na Rusizi hagati y'umwaka 2018 na 2019. Rusesabagina yatawe muri yombi arafungwa nyuma yo gufatirwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali, aho yizanye avuye i San Antonio muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azi ko ageze Bujumbura mu Burundi. Itangazo ryasohowe n'abanyamategeko b'umuryango we rivuga ko ikirego batanze kirega guverinoma y'u Rwanda n'abayobozi b'u Rwanda bo mu rwego rwo hejuru kuba baracuze ndetse bakanashyira mu bikorwa umugambi mubisha wo gushuka Paul Rusesabagina akava mu rugo iwe i Texas akazanwa i Kigali, aho yakorewe iyicarubozo ndetse akanafungwa bitemewe n'amategeko ubuzima bwe bwose. Kopi y'ikirego ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP bivuga ko byabonye yerekana ko ikirego umuryango wa Rusesabagina wagitanze mu rukiko rw'i Washington DC ku itariki 22 Gashyantare mbere y'uko kimenyeshwa guverinoma y'u Rwanda ku itariki ya
munani Werurwe. Abarezwe barimo guverinoma y'u Rwanda, Perezida Paul Kagame, Ambassador Johnson Businge wahoze ari Minisitiri w'Ubutabera, cyo kimwe na Colonel Jean Ruhunga usanzwe ari umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Biteganyijwe ko ku wa gatatu w'icyumweru cyo muri icyo gihe nyine umuryango wa Rusesabagina wari kuzagirana ikiganiro n'itangazamakuru cyari kubera i Washington, cyari gusobanurwamo byimbitse kuri iryo fungwa. Uyu muryango uvuga ko Rusesabagina yashutswe akava iwe i Texas muri Amerika azi ko agiye mu Burundi. Mu itangazo uvuga ko yaje kuyobywa ajyanwa mu Rwanda aho inzego z'umutekano za Paul Kagame zamushimutiye ku ngufu zimwica urubozo mbere yo kumufunga mu buryo butemewe n'amategeko. Reka mbabwire yuko wowe utarakanda subscribe iki gihe ari ibwo ushobora kuba wabikora kugira ngo tujye tubana mu nkuru nyinshi cyane zitandukanye zica ahangaha mu bice bitandukanye tuba twagiye tugukusanyiriza. Mu yandi makuru hari inkuru ivuga yuko inkuru ikomeje kugarukwaho cyane hano mu Rwanda, ni inkuru igaruka kuri polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda imaze gusubiza umunyamerikakazi igikapu cyibwe kirimo iby'agaciro karenga miliyoni y'amanyarwanda. Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Rubavu yasubije umunyamerikakazi Christian Dodroy wigisha muri kaminuza ya UGHE iri mu karere ka Burera igikapu yibwe kirimo ibifite agaciro k'amafaranga miliyoni 1,300,000 by'amanyarwanda. Nk'uko urwego rwabisobanuriye ku rubuga rwarwo, ubujura bw'iki gikapu bwabereye mu mudugudu wa Mariba, akagari ka Karambo, mu murenge wa Kanama mu ijoro ryo ku itariki ya 2 Gicurasi umwaka 2022. Ubwo Dodro n'abanyeshuri 10 bari kumwe mu rugendo shuri mu duce dutandukanye twa Rubavu, ubwo basuraga utu duce turimo n'ishyamba rya Gishwati, ngo bwarije bashinga amahema bararyama, babitsa ibikapu byabo mu nzu y'ikaragiro ry'amata rya MCC. Igikapu cya Dodro kibirwa aho ngaho. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba CP Bonaventure Twizere Karekezi yavuze ko bamenyeshejwe ikibazo maze gufatanya n'abayobozi mu nzego z'ibanze batangira gushakisha abajura bakibye. Tariki ya 2 Gicurasi haje gufatwa umukozi wo kwikaragiro witwa Tuyishime Theogene, yemera icyaha ndetse asobanura ko yafatanyije n'umushumba witwa Nshimiyimana Vedaste nawe wamaze gufatanwa n'igikapu kuko ari we wari wakijyanye. SP Karekezi yagize ati abajura bakinguye urugi rw'iyi nzu yari ibitsemo ibikapu by'aba bakerarugendo maze bakuramo igikapu cy'uwitwa Christian Dodroy w'umunyamerika, bivuga ko cyarimo ibintu bifite agaciro ka miliyoni 1,300,000. Ba mukerarugendo bakimara kubura igikapu nibwo bahamagaye polisi bamenyesha ko bibwe. Yakomeje agira ati polisi ifatanije n'inzego z'ibanze zahise zitangira ibikorwa byo guhiga abo bajura. Ku ikubitiro hafashwe umukozi w'iri karagiro witwa Tuyishime Theogene. Akimara gufatwa yavuze ko yafatanije n'umushumba witwa Nshimiyimana Vedaste ari nawe wajyanye igikapu. Polisi yahise itangira ibikorwa byo kumushakisha, afatirwa mu karere ka Ngororero mu murenge wa Muhanda afite bimwe mu bikoresho yakuye muri cya gikapu. Bamusatse banamusangana udupfunyika tw'urumogi 10 anerekana aho yari yahishe igikapu mu ishyamba rya Gishwati. Igikapu n'ibikoresho bimaze kugaruzwa byashyikirijwe uyu munyamerikakazi. Abafashe bashyikirizwa urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB sitasiyo ya Kanama, rubakurikiranyeho icyaha cyo kwiba n'icyo gufatanwa ibiyobyabwenge kuri Nshimiyimana. Ndabashimiye mwese, guma ahangaha ndaje mu kanya ku zindi nkuru zigezweho.